L-avukati ta Andrew Borg Cardona qalu fil-qorti li huma qatt ma kontestaw il-fatt li kien Borg Cardona stess li jippubblika kumment dwar Carl Stanjo Navarra, l-eks preżentatur u propagandista tal-Midja Laburista. E kif is-sok ta' dan il-każ ispettur tal-Pulizija James Mallija xed quddiem il-Maġistrat Giannella Camilleri Busuttil illi l-Pulizija sabu diffikultà biex isibu lil Carl Stanjo Navarra fl-indirizz reġistrat tiegħu. Mallija esebixxa CD b'reġistrazzjoni ta' telefonata ma' Stanjo Navarra fejn dan tal-aħħar informat bid-differiment tas-seduta wara l-Pulizija ma rnexxilix tinnotifikah permezz ta' taħrika. Taħt kontro eżami Mallija spjega li fl-ewwel telefonata u identifika ruħu, informa lil Stanjo Navarra li l-Pulizija ma kien itsabitu permezz tas-sistema tagħha u għarfu bid-data tas-seduta differita. L-ispettur xed ukoll li t-taqsima tas-cybercrime kienet ġiet inkarigata tivverifika min kien wara l-profil ta' Facebook ta' Borg Cardona. Madankollu d-difiża kienet pronta biex tirrimarka lil fatt li l-profil ta' Facebook kien ta' Borg Cardona qatt ma ġie kontestat u kkonfermat ukoll li l-post kienu ttellaw mill-akkużat innifsu. Il-prosekuzzjoni mbagħad iddikjarat li ma kellix aktar provi x'tippreżenta. Borg Cardona qed jaffaċċja akkużi ta' hate speech dwar kumment li kiteb waqt id-dibattitu nazzjonali dwar l-eutanazja. L-ilment kriminali kien tressaq mill-eks preżentatur tas-Super One Carl Stanjo Navarra li fehem il-kumment bħala wieħed indirizzat lejn partitarji laburisti.